Бүгін мен бек зор шатлық кешірем, чөнки мына біздің республикабыздың түп театрында Ризаэддин Фахретдиновтың әсері бойынша Әсма деген спектакль қойыла. Премьера алдынан мен зор қызықану менен Риза Фахретдинов турасындағы күргәзмәне қарап шықтым. Һәм шуны қарағандан соң Риза Фахретдинов турасында мен күпме оқыған булһам да, күпме хатта язган булһам да, әле уның турасында бұл құлаш итмәслек бір гыйлем, тәрбия, рухият дөньяһы икәнлеген тагы бер тапкыр бүтән янем тәнем менән кабул иттем. Риза Фахретдинов ул безнең башкорт дөньяһы өчен һәм әлбәттә татарлар өчен дә ул кылаш итмәслек зур шәхес. Уның мирасы әле халыкка бүтән тулылыгында барып итмәгән. Шуның өчен мына бұл спектакльдың сәхнәгә чыгуы Риза Фахретдиновка безнең фәнебездә, гыйлемебездә, иҗат дөньяһында артабан дәвам итер дип ышангы килә. Фахретдинов узган буатта яшәгән, ләкин ул 21-нче буатта үзенең рухы һәм мирасы менән үзенең гомерен дәвам итә. Һәм бұл килер буындар өчен дә шулай булачак.